Assalamu alaikum, urmatlı tezlik kanalımızın görüşleri, kutmandı gününüzler men. Bugün 23 aprel 2021 yıl, hafta günü jekşembe. Biz Oştoğu Japalaguna bazarına turabız. Japalaguna bazarına kiriştele 2 traktör tavып aldım sizler için tartılap koyayım. Emnegedir basın жазып алыптыр да тугандар. Belarus traktör. 82 attın küçüğüne beraber eken жылы 87 72'nin 35 95 91 numarine çalsanızlar bolot eken. Basını bilmediğinizler bakılar. Gidravlika. Belarus traktör 80 attın küçüğüne tenkelet eken. Vay boy, ana kandisinden karasanlar, tuğanlar. Bu ne degan şundu? Havası var mı? Ha? Havası var. Çok tatlı olsun. İnternet İgesi kim igesi? Дөңгелектер чоң екен. Беларус тұқына қарағанда қиыла чоң екен. 20 см өте чоң екен. Сіздерге басын тауып берішім керек еле. 91 номер екен, 791, бір адамдық екен. Билайн номер бар ма? Билайн номер жоқ дейді, чалай ақсақ. Hazır hareket kılıp çalağız tuğanlar. Numara çataq. Kaç kanal? Tezlik gece. 35 95 91. Мынакей туғандар, чылауыз, есіктен сұрайыз. Assalamu alaikum. Aka traktörün bası qancha ekan? Traktörün bası qancha ekan? Ököyün teң баланы айтпайсыз ба? Ha, 1.400.000 сом, ha? Belarus 600.000. Ha, жақсы. Mayli qada байланышабыз. 1.400.000 сом дейді, 600.000 сом дейді, бұл Беларус'ты. Көріңіздер? Мұндай айтқанша 1,5 миллионға тұрып қалады екен. 1.400.000 юто деген трактор екен. 1,5 миллион. Өте күшті. Бұл 600.000 сом.